अहानबदा मरुओइबा पाउ हौखिबा पुंग कुनमरिगी मनुंगदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 लाइसेटगी फगलखिबा मियोई 569 नौना डिस्चार्ज तौखिदुना लाइसेट असदगी फगलखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग मरफुतरा मापनगा चामरी निफु यौरे फगलखपगी चांग सुचादा मरफुतरा निथोई दशमिक अहुम मंगादा मखाताना हाइगतलक्ले खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी द वैक्सीनेशन की चांग चादा मरफुतरा मरी दशमिक तरुक अहुम यौरे प्राइवेट ओइना चलाइरिबा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग था असिगी तांग पुन मंगादगी लोइसिल्लगनी हाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी एमएलए एल सुसिंद्रोना फोंगदोख्रे मणिपुर ने ब्रिटिश की मखुतगी निंग तंबा फंगखिबा नुमित अगस्त 13 बु निंगसिंगदुना ngasi 64 सुबा मणिपुर निंगतम नुमित स्टेट असिगी मफम कयादा पांगथोकनख्रे खुरुमजरी निमिदांगी पुंग निपाल की पाउ मीटिंग ताबिदिबा सिंबु बिद्यापति नतराम ओक्चरी मियामदा मपुंग एबा पाउ पिजद्रिङै मांगोइनाना हौजिक मालेमगी ओइना अचौबा लाइसट अमा ओइरिबा कोविड-19 गी अनिसुबा वेबतगी ngaktoknaba फेस मास्क उपा मियोई अमगा अमगा गी मरक्ता फिजिकल डिस्टेंसिंग थंबा यामना तोइना खुदसा सेंगना हामदोकपना चिंगबा आइखोइ खुदिंगमकना पांगथोकपगा लोइनाना सही 19 गी मथक्ता लैरिबा मिपुंग खुदिंगमकना मनाक नकपा हॉस्पिटल सिंगदा सुंगसोय सोयदना चटपीदुना वैक्सीन कापथोकपियो अहानबा डोज कापख्रबसिंगना अनिसुबा डोज कापथोकपियो हाइना टोम टीवी गी माइकैदगी मियामदा अपील तौजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ हौखिबा पुंग कुनमरिगी मनुंगदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 लाइसेटगी फगलखिबा मियोई 569 नौना डिस्चार्ज तौखिदुना लाइसेट असदगी फगलखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग मरफुतरा मापनगा चामरी निफु यौरे फगलखपगी चांग सुसादा मरफुतरा निथोई दशमिक अहुम मंगादा मखाताना हाइगलक्ले ngasi numidang wairong COVID-19 command control room dagi thadorakhiba cherol amagi matung inna hairiba pungpham asagi manungda discharge tawkhiba miyoi sing adu home isolation dagi miyoi chani ga contractorok rims dagi tara taret janims dagi tara mapan covid care center sing dagi punna chamaga nifu manga amadi community home isolation center sing dagi punna miyoi chamaga yankhai taret ni makhatana pungpham asagi manungda miyoi chamri ga kuntra mapan khaktamak nauna covid-19 positive oikhi masigi manungda general population दगी मियोई चामरी कुंठा निपान अमसुंग CAPF की पर्सनल अमनी जनरल पॉपुलेशन दगी मियोई सिंग अदु इम्फाल ईस्ट दगी मरफु निपान इम्फाल वेस्ट दगी चामगो हुंफु मरी थौबाल दगी तारामरी बिष्णुपुर दगी यांखै हुमदोई कक्सिंग दगी तारामापन उखरुल दगी तारेट चोराचांदपुर दगी कुंठा हुमदोई चांदेल दगी अमा सेनापति दगी मरी तमेंगलोंग दगी मंगा तेंगनौपल दगी अमा जरीबाम दगी अनि नोने दगी मंगा फेरजोल दगी कुंटरुक कामजोंग दगी अनि अमसुंग कांगपोकपी दगी तारामरीनी मसी थारगे स्टेट असिदा पॉजिटिव ओइखिबा अपुनबा मसिंग लाख अमगा लिसिंग तरेट का चाट्रोक हुंफुनिपान यौरे पुंगफम मसिदा सैंपल लिसिंग अहुमगा चामरी हुमद्रा तरेट टेस्ट तौदुना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 19.5 ओइखि हौजिक स्टेट असिदा एक्टिव केस लिसिंग तरुका चामरी मरफुमाथोई लैरी अमरोमदा लाइसेट असिदागी नौना मियोई मापन लैखिद्रे मखोइसिंग अदु इम्फाल वेस्ट दगी मंगा थौबालदगी अनि अमसुंग तमेंगलोंगदगी इम्फाल ईस्ट दगी अमममनी मसिगा लोनेना स्टेट असिदा लाइसेट असिदागी लैखिदबा अपुनबा मसिंग लिसिंग अमगा चाट्रेट यौरे चेरोलेसना मखा तारदुना लाइसेट असिदागी ngaktoknaba हौजिक फावबदा स्टेट असिदा मियोई लाख 13 लिसिंग कुंठा मंगागा चहुम कुंदा कोविड की वैक्सीन कापख्रे हाइरी अमरोमदा चोराचांदपुरगी इनलैंड हॉस्पिटल दा कोविड लाइसेट लांथेंगनब जनरल बेड 13 MSF लिटिल फ्लावर स्कूल दा जनरल बेड अहुम अमसुंग ICU बेड निपान CMC कोइरंगई हॉस्पिटल दा जनरल बेड कुंट्रा अमसुंग ICU बेड तरुक इबोयाइमा हॉस्पिटल दा जनरल बेड कुन अमसुंग ICU बेड अमा जीवन हॉस्पिटल दा जनरल बेड 13 ICU बेड निपान सिजा हॉस्पिटल दा जनरल बेड 13 ICU बेड 13 अमसुंग राजमेरी सिटी दा जनरल बेड निपुनिपान अमसुंग ICU बेड 13 हांगदुना लैरी खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा वैक्सीनेशन की चांगचादा मरफुतरा मरी दशमिक तरुक अहुम यौरे प्राइवेट ओइना चलाइरिबा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग था असिगे तांग 15 दगी लोइसिल्लगनी लोइनना असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगे ओइना तिनसिट रोड की पैरागन क्लब ता लैरिबा कोविड ऑफिस ता वैक्सीनेशन प्रोग्राम पांगथोकलगनी हाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगे MLA एल सुसिंद्रोना फोंगदोख्रे ngasi MLA na thadorokpa video footage amada AC असिगे ओइना मियोई लिसिंग 19 गा चामा सुपना निपान वैक्सीन कापकदबा हौजिक फाव
फाउगी ओइना मियोय लिसिंग कुंथ्रामा थोइगा चनी निफुमंगा वैक्सीन कापतुना वैक्सीन कापगी चांग चादा 43.3 यौबा ngamle वैक्सीन कापत्रिबा मसिंग लिसिंग अमगा साट्रेट हुमद्रा हुमदोय लेबगा लोइनना वैक्सीन कापतबगी चांगना चादा 5.3 ओइरी एसीएससी की ओइना वैक्सीन माइ पाकना कापथोकनबा होटनाखिबा पुनमकपुक एमएलए ना थागतखि एमएलए ना मखा तारदुना एसीएससी की ओइना वैक्सीन कापलिबा अपुनबा मियोय मसिंग असिदगी लिसिंग 15,495 दी कंगलेपाक नर्सिंग इंस्टीट्यूट अमदी लेंगाकी मरी लेनबा सिंगना सिलगा कापखिबनी अदुगा मियोय लिसिंग 15,000 ना पॉपुलर हाई स्कूल दा कापखिबनी चांगवांगना वैक्सीन कापा असिदा एसीएससी की ओइना हांगदोखिबा मोबाइल वैक्सीनेशन बस अनीनसु अचौबा थौदांग लौखि अमरोमदा वैक्सीन कापहौद्रिबसिंगना तांग 15 गी मनुंगदा खोराइटिन सिट्रोता लेबा पैरागन क्लबता हांगलेबा कोविड ऑफिसता लाक्पिदुना वैक्सीन कापीबा यागनी हाइखि क्लब इचिल नाउ सिंग मेरा पेबी सिंग मयाम पुनो मोना वैक्सीन कान न होना बिबदा थवाय हक्चांग यानो होना बिबु मयाम पुनो पो आइना मयाम पुनो मोना अखोई तौबिरइबा अमसु मयाम पुनो मोना पांबिरइबा मतेंग सिंग हाइबा तारे मयाम पुनो मोना होना बिरिबा सिंगसे मसी आइना तौबिम उच्चरी अमसु मयाम पुनो पो इकाई खुनु उच्चरी ना आइना मीडिया खुथांगदा अखोई स्माइल सुंग थमजरी नंबोल केंद्र के एमएलए नांगमैरापम लोकेन की मीटिंग मखादा मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा नावरेम हाई स्कूल द कोविड टास्क फोर्स नावरेम सीएमओ बिष्णुपुर पीएचसी ओइनाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नावरेम आशा आंगनवाड़ी वर्कर सिंह अमदी पीपल्स रिसोर्स डेवलपमेंट एसोसिएशन बिष्णुपुर न पुन्ना खुशमनना सिंधुना ngasi पांगथोखरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम अदुगी मतंगदा नावरेम यूथ लाइब्रेरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एंड मंगलेम्बना फोंगदोरखिबदा थौरमसना मियोय 158 वैक्सीन कापखिबा असिगा थारगा खुल असिदा पुन्ना मियोय 1939 दा वैक्सीन कापखरे मरमदुना खुल असगे वैक्सीन कापा याबा मियोय सिंगदी 100 वैक्सीन कापगा मानरे हाइखि लिबरल इंटीग्रेटेड यूथ ऑफ लंगदुम ना यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाइडियो का खुशमनदुना लंगदुम की ओइना कंटेनमेंट जोन दा लेरिबा मियोय सिंगी ओइबा हेल्थ चेकअप प्रोग्राम अमा लंगदुम दा पांगथोखरे हेल्थ चेकअप प्रोग्राम अदो LIYOL की हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर अथोकपम विक्रम अमदी डॉक्टर सलाम चिंखई की मीटिंग मखादा पांगथोखिबनी अमुकोन सिंधुना ngasi 135 सुबा मणिपुर निंगतम नुमित की निंगसिंग थौरम अमुको की ऑफिस ता ngasi पांगथोखरे थौरम अदुगा मरी लेनना अमुको की प्रेसिडेंट फैरोजम नंदो लुवांगना हाइखिबदा ngasi की थौरम असि पांगथोकलिबसे अखोइना पुवारी की खोंगुल लीदना अखोइ की असेंगबा सक्तम कया खंगजरकपा अमदी अखोइ इसाना इसादा थौना अमा हापचनबा तांजा अमा लौरिबनी अखोइ की लैपाक की मयक सिंह अमदी मतिक चाबा पुवारीबो अतोप्पगी पुवारीना नमसिलगा थम्फम थोक्ते अखोइ इसानी इसाबो अमदी लमदमसिगी ओइबा पुवारी कया खंगदुना पुन्ना थबक तौमिनदुना चाखटपा अमदी नुंगाय याइफबा लमदम अमा ओइनबा होटनमिनरसि हाइखि इंग 1998 की अगस्त 13 अमदी 15 गी लोनबा अहिंग दोंयाई पुंग 12 दे ब्रिटिशना इंडियाबो निंग तंबा पिथोक लंबा अदुदा मणिपुर सु इंडिया के सरुक अमा ओइना निंगतंबा फंगहोबा नते इंडियाना ब्रिटिश तके निंगतंबा फंगबा मतमदुदा मणिपुर से इंडिया के सरुक अमा ओइद्री मतमदुदा ब्रिटिशना इंडिया अमदी मणिपुर अनिसी तोंगान तोंगान लेंगाक्लमी समना हायरबदा मतमदुदा मणिपुरना लैपाक अमनी अदुगा इंडियाना लैपाक अमनी अदुना मणिपुर की निंगतंबा नुमित अगस्त 13 असिगी नुमित असदा लमदम सिंगी मियाम असना निंगतम नुमित के थौरम पांगथोकपा अमदी नुंगाइब उतफम थोगी हाइना मखा ताखि स्टे होना याम फॉर्मेल होना सना कुनुगी दरबार हॉलदा मियाम मांगा से अखोगी से चांगसिनदना याम मोंग मरिल अमदा याम ताना सिस्टमेटिक होना अखोगी तोंगान बनिंग तंबगी पिरमबनी मसिदा इंडिया गा अखोगी पुचिनबगी वाफम करिंत लेते अदुना मणिपुर की निंग तंबगी थौरम मणिपुर मियामना पाक्सना पंगथोगी बसे मसि एंटी इंडियन ओइबगी वाफम लेते एंटी नेशनल सु वइते अदुगा कनागुंबा कांगलुक फुरुप अमगी मायुक्त ओइबा अखोगी थबरम अमसु नते मरमदिना मणिपुर की मियामना मणिपुर की निंगतम नमित अचिदा यामना पाक्सना पांगथोकमिनबा हराउते याम फोंदोकपा असी याम तंगाई फदबा अमनी मखाताबा पाउ बिजत्रिंगे दा ब्रेक मतंग लोजरी Vidya Institute of Management and Information Technology, VIMIT, affiliated to Manipur University. Admission open for vacant seats. Bachelor of Business Administration, BBA, Bachelor of Computer Application, BCA.
For details, please contact Vibgyor Institute of Management and Information Technology, VIMIT. Contact number 9612-333-542 or 7005-847-770. Galaxy Senior Secondary School Sangai Proge Session 2021-2022 के Class 11 Science की admission हो जरे. COVID-19 लाइचर नंबरम ओइरगा ओइरकलिबा फिवम असigi यंगजरगा लेम एडमिशन तौबगे खुदोंग चाबा पिजेरी. एडमिशन तौबगे अरोइबा नुमित लाखलिबा अगस्त की 19 दा ओइजेगने. एडमिशन तौबदा चंगबा चे चांग खुदिंगमक मखादा पिजेरीबा नंबर सिंग असिदा WhatsApp की खुतांगदा थाबिरकनबा निसिंगजरी. हेना कुपमरोल गिदमा कांटेक्ट तौबिराउ 9856793902 नत्रगा 7005172563. Admission open Imprint Science Academy Changangai opposite airport main gate Imphal West. Hosem da affiliated Toraba Amadi Co-Educational School Oriba Imprint Science Academy asida class 11 science tamna bagi damak lakliba August thagi tarik anidagi online registration amadi admission haujaragani. Limited seat oibana ahan balak pada khudong chaba pizagani separate boarding facilities for boys and girls. Bus amadi van ni khudong chaba su laise. Ako pamarol gi damak makhada pizari link asida chambiyu. Natraga pizariba contact number singa sida call togi. Admission open. Mamangi sahi kaya da bosem na logba exam da mahiroi sada chama pass tokraba Malom Tulihal Airport Rota Laiba Integrated Manipur Academy gi session 2021-2022 gi oina class 11 science amadi arts ki admission hojare. Admission fee chada yang gi discount pijari ahan balakpa mahiroi chama gi oina admission fee logjaroi. Meritorious amadi differently able mahiroi singi oina scholarship pizagani. Smart classroom amadi laboratory singi mating galonina well experienced oriba oza singi makhada takpi tambibida natana experience mentor singa piba career counseling gi khudong sabasu leijari. Hostel amadi transportation gi facilities su fangbigani. Akupa morol gi damak school asigi mobile number 9362-113-179 natragana 7005-774-974 da contact obiyo. COVID-19 लाइचर नंबरम ओरेगा सेल थोंगे अवाब नंगलाबा ममा मपा सिंगी यंगजरगा मैम हायर सेकेंडरी स्कूल दा क्लास 11 साइंस दा मिंग चनबदा खुदोंग चाब कया पिजरी. क्लास 10 पास तौरबा महिरोई सिंगी दमक एडमिशन फी स्कूल यूनिफॉर्म अमदी टेक्स्ट बुक्स फ्री ओइगनी. चादा हुमफुतरा गी मथकता फंगबा महिरोई सिंगी ओइना मथकता पंजखरिबा खुदोंग चाब सिंगसी गी मथकता ट्यूशन फी सु फ्री ओइगनी. हॉस्टल दा लाइबा महिरोई सिंगी दमक लेमना अखनबा ट्यूटोरियल क्लास की खुदोंग चाब सु पिजरी. स्कूल की स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन दा माई पाक्तुना मथंग मनाव तारब सिंगदा थागी स्कॉलरशिप ओइना लुपा लिसिंग तरा लिसिंग मंगा अमदी लिसिंग अहुम पिजगनी. ऑनलाइन क्लास तौबदा खुदोंग चानबा स्कूल की सॉफ्टवेयर हाना प्री इंस्टॉल तौरबा 10 इंच की टैबलेट अमसु पिजगनी. अकुपमरोल गिदमक 6009-293-228 नत्रगा 9862-134-627 नत्रगा 8118-941-505 दा अयुकी पुंग तरा दगी नुंगथिल पुंग अहुम फावबगी मनुंगदा पाव फावबिरकपा यागनी. खुदोंग चाबा सि सुपनतगी नुमित मंगानी खक्तनी. ब्रेक की मतुंग मखा ताबा पाव पिजरी. मणिपुर ब्रिटिश की मखुतगी निंखा तंबा फंखिबगी 135 सुबा मणिपुर इंडिपेंडेंस डे की थौरम ngasi कुंबी केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा वांगु साबलदा मालेम पुबा इबदो पाखंग बगी फिरल सिंखतुना पांगथोखरे. Coalition for Indigenous Right Campaign Manipur सिरका की थौसिल मखादा इपु माइसौ तारेट थौगल लुप वांगु साबलना सिंदुना पांगथोखिबा थौरम अदुदा लुप असगी थौमिसिंग लमदम अदुगी मियाम अमदि सिरका बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी की थौमी कयासना सरुक याखे. ब्रिटिश न सही यांखई हेना कंगलेपाक असिदा पालमदुना मखोइगी मिखा पुनबा लेबाक अमा ओइना लेरंबा मतुंग कुमजा 1994 की अगस्त की 13 दा ब्रिटिश न कंगलेपाक थादोक्तुना निंगतंबा फंखिबा नुमित पुनिंग सिंगबा ओइना 135 रक सुबा कंगलेपाक निंगतंबा नुमित 1919 की थौरम ngasi स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कंगलेपाक सुकी हेड ऑफिस ता पांगथोखरे. सुकना थादोरक पचेरोल अमदा निंगतम पालन थौरम अदुदा सुकी प्रेसिडेंट धनकुमार निंगथौजाना लुचिंगदुना कंगलेपाकी फिरल सिंखतुना पाइहनखी. ngasi की थौरम अदुदा सुकी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्रांच यूनिट सिंगी थौमी सिंगना सरुक याखी. थौरम असगी मरु ओइबा सक्तमदे कंगलेपाकी फिरल सिंखतुना पाइहनबा अमदि कंगलेपाकी पुवारी नहोनना निंगसिंगहनबना ओइखी. चेरोल अदुना मखा तारदुना मिखा पोनबा हैतबा इपा इपु सिंगना इमा लेबाकी दमक
पामुब तौदना थवाइना पोंथा ओइदुना कंगलैपाके निंगतंबा पुरखिबनी कंगलैपाके निंगतंबा फंगननबा अमदी लैपाक ngaknabagidamag ipa ipusingna thauna phana thawai thaba pamudana lanpham kaya thengnekhiba ngambagi thauna adu ngasigi mirolna ningsingbaga loinana macha masu oiriba aikhoigi idasu lengdana yauri haiba adu apunbagi thaunaga loinana utminnasi hairi ngasi 100 suba Nagagi Independence Day gi thoram Manipur gi Naga taba mafam sing da sunga si pangthokna khrei palan thoram gi manung channa Chandel gi Zawfo Bazar da Maikai adom gi miyamna Naga gi firal thetuna palan thoram ase pangthokna khi tungda security force laktuna Naga gi firal sing lokthok pa hauki miyam amasung security gi marakta chauna muknaba thokhi tungda miyam gi irang hena kansilak padagi Chandel Bazar da ladiba traffic police ki bot ama miyamna thau hazinduna mai thakhi tungda miyam gi irang hena kansilak padagi security force na tear gas kaptuna miyam gi irang adubu laksinaba hotnakhi Manipur Lenga ki Chief Secretary na thokpa Cherol Amada Naga Village Chief Hatman Chairman Singbu Marilainaba STO Singdagi Indian National Flag Lauraga Magi Kulda Thetnaba Wapam Adabu Yaningdaba Phongdokladuna United Naga Council na Manipur gi Naga Tabalam Singda ngasi ahing nongyai degi hayeng ahing nongyai fawba pung kunmari ki total shutdown lauthokre UNC ki publicity wing na thokpa Cherol Amada India ase democracy satpa lebak amani India gi ning tamba thoram pangthokpada Naga singna kaidawnungda yaningdaba laite adabu lamdam asda tangdu laitadaba ama puraknaba chahi sangna thengnaduna laklaba lanjang asigi matangda lengak longi oiba waroisin ama puraknaba ngairiba asibu nathainaba Manipur lengak amasung district administration na ahongba tauhaningdaba thawong ama chatharakhi amaromda security force singna Naga National Flag ikai khumnadaba thawong maruoina Chandel district ta chathakhiba adu condemn tawi Naga People's Organization amasung Senapati District Students Association gi Senapati da leba office sing sakhai khiba Assam Rifles na Naga gi flag munduna pukhibagi thawong ase Naga miyambu ikaiba pibani loinana Chief Secretary na thokiba Cherol ado handokadabani haina su Cherol aduna dabi tawrakli District Apex Body sing nupi lupsing mahiroi lupsing amadi tribe ho singna shutdown ase ningthina mapung phahanaba appeal tawdaduna masibu thugaiba singda thoglakpa apaphatagi daita masa masana pugadabani haina su makha tarakli Academic session listing ani kunmathoi kunithoi degi OBC maitai pangal gi chada mari reservation ase higher education da salhananaba paliba lengak asida taksan labasu ngasi phawbada tumina lesson ba ase laibak thibani haina All Manipur Maitai Pangal Students Organization Amasona pendaba phongdorakli hiramasigi matangda pangal MLA singna karisu khangsin usinadana laiba haibasi pangal mahiroi singbu thawoidabani haina lawi haina Amasona phongdorakli hiramasigi mari leinana mahiroi lup asna thadorakpa video footage amada wangangledona organization asigi president KS Ayub Khan hai hiramasigi matangda Amasona Tengkhang kaya da paliba lengak asta memorandum kaya pisin khibata natana khongjang kaya su sangsinduna laklabasu ngasi phawba lengak na pikhiba thajabasing thabakta onthorpa leitri makhata na lengak na hiramasigi matangda positive oiba response piraktaba taragadi lebak miyam ga loinana democratic oiba khongjang sangsinanaba sem chaduna leire wathok asigi matangda lengak na Manipur gi pangal singi sentiment khangna chatliba sahi astagi higher education da chada marigi reservation chana handrabadi lakadoriba tarani suba Manipur Legislative Assembly election da Manipur pangal Kunaina amato oina lengaki mayokta pakumpinaba semsaduna leire hairi Paliba lengak asigi assembly da hairiba higher education da 4% state reservation policy asi puthokbiu haina so amsona Manipur lengak da apin tawjari loina na hairiba isu asida Paliba lengak asina positive oiba maungda thabakto onthok piraktaba taragadi democratic oiba makhan makha kya gi khongjang kya sangsil nabagi damakta amsona sem saduna leire isu asigi matangda Manipur da leiba pangan MLA singna kari su kangchen unsanadana tunina naithokpa habasi Manipur pangan mahiroi singi thamoida amadi Manipur kunai gi pangal singnai thamoida apenbo oide loina na isu asigi matangda paliba lengak asina kari pangan mahiroi singi amadi pangan kunai gi sentiment khangan thabakto onthoragdaba taragadi lakadaba kain thorak suba Manipur Legislative Assembly gi election da maskin chapchaba pawum amapi na mai damakta
Manipur Kunai Katoina Amsona Sem Sadu Lay. लिसिंगनी तरामरीगी अगस्त तरामाथोइदा फोंखिबा हारगी गोडाउन थुगाइख्रे हाइबा पाउ अमा सेमदोक्तुना फेसबुक पेज ता अपलोड तौरकपदगे शेयर तौरबा मियोय अनि ngarang पुलिसना लौखटख्रे फारबा मियोय अनि अदुदि पोरोमपाट कोंखाम लेकाइदगी थौदाम विक्रम चाही यांखैमाथोइ अमदि वांगु संदंखोंदगी कोंजेंगबम वांगलेन चाही कुंथ्रामाथोइ अपोकपा सामुंगौनी मखोइना कुमजा लिसिंगनी तरामरीदा थोखिबा हिरम असगी मतंगदा फोंखिबा पाउ अमा सेमदोक्तुना ngasi अपलोड तौरबनी हाइरी इंडिया ने इंडिपेंडेंस फंग चाही 150 सुरपगा मरी लेना पांगथोखिबा थौरम सिंगी मनुंग चना किलोमीटर 150 रोम सांगबा साइकिल रैली अमा अगस्त 13 पांगथोकलगनी हाइना भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM गे प्रेसिडेंट एम बारिसना फोंगदोखरे वाफम सिंगसी कैसामपाता लेबा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम मदा फोंगदोखिबनी BJYM मणिपुर गी थौपुबा कयासु पाउगी मिफम दुदा सरुक याखी प्रेसिडेंट एम बारिसना हाई नेशनल प्रेसिडेंट पिरकपा याथंगी मतुंग इना युवा संकल्प यात्रागी मनुंग चना चौराकना किलोमीटर 150 रोमगी ओइबा साइकिल रैली असे मफम तरुक रोमदगी लाकनी चौराकना साइकिल थौबा मियोय चनी यांखै रोमगी ओइबा रैली असे रूट नंबर 1 कंगलातोंबी रूट नंबर 2 दना उखरुल माइकै रूट नंबर 3 दना खोंगजोम माइकै रूट नंबर 4 दना मयांग इम्फाल माइकै रूट नंबर 5 बिष्णुपुर माइकै अमदि रूट नंबर 6 कैथल मानबी माइकै सिंगदगी लमथारक रैली अदुना खुमन लंपाक्ता लमथुंगफम ओइगनी मफम अदुदा पार्टी की प्रेसिडेंट एसरदा चीफ मिनिस्टर एन बेरन याउना पार्टी की मकोक थोंगबा लुचिंगबा सिंग लोइनेना पार्टी के कर्ता कयाना शरुक यागनी मिफम अदुदा हंदकता टोक्योदा लोइसिनखिबा ओलंपिकता सरुक याखिबा मणिपुर की सानरोय सिंगबु सुतारामना ओकनी रैली अदु लाकपदा सेंटर अमदि स्टेट लेंगाकना पांगथोकपा थबक सिंग अमदि स्कीम कयागी ओइबा वाफम सिंग थाबा प्लेकार्ड सिंग पुदुना मियामदा खंगलगनी हाइरी नुमित असिदा डेट 16 दा पांगथोकदिबा रैली साइकिल लाकदिबा खुदिमंगना राष्ट्रीय झंडा हाइदि नेशनल फ्लैग असी वांगदा हापतुना अखोई इंडिपेंडेंट 75 सुबा इंडिपेंडेंट डे की महोत्सव असी अखोई पांगथोई हमदि भारत की नागरिक अमा ओइना अखोई मणिपुर दसु अखोई इंडिया फ्लैग सि पाइदुना अखोई रैली असी चचगनी अमुका सुब्रेक अमतंग लौजरी He stood like a rock against every opposition. Now, it's time to stand behind him. Our heroes are up against the mighty English. It's time to be there for them. LV Insurance Care Series versus India. Wednesday 4th August to Tuesday 14th September. On Sony Sports Network. St. Stephen Higher Secondary School, Hyangtang. Admission open for Class 11 Science for a session 2021-2022. On public demand, the school admission is extended up to 18 August 2021. Get admission just by paying ₹1,000. Grab the chance, don't miss it. Facilities available. Free admission fee, free tuition fee, free textbooks for students getting above 80% in HSLC exam. Free admission fee, free tuition fee for students getting above 75%. Free admission fee for students getting above 70%. For more details, please contact St. Stephen Higher Secondary School, Hyangtang. Laglibo August 15 TOMTV na miyamda akop papaudam galoina pung khudingi pau sandok pa hujare. Pijari pau amadi prime time bulletin dagi khwaidigi noba pau sing khwaidigi thuna taba phangbiragani. TOMTV, fastest and trustworthy news. Landamasida Fonariba, Pauxing Lona, Tuan News Channel Sing the Fonariba, Adumba, Mori Pauxing, Ningtina, Amadi Mabutana and Bagadum Batorum, the morning headlines, TOMTV Namiamda, Kudotam Dergani.
Maroiba pausing head of the Boral Singamadi, a hen of the London of Fangigani, news in depth. Mayamda yam kana ragadaba amasong mit nakong oibayaba tharomama khaksu hapchinjergane studio speak. Tongan ma thodok sing de yumpham oiba khanane na bagi thoramama ekona puduna lakcharagani. Let's debate. You are the future. School, a place where your future is carved. Exploring new ideas, spacious classrooms equipped with smart boards, well-stocked library, expression in art, educating young minds, even making stronger. This is where you start, cause it all begins with you. UNACO School, excellence in education. Break matung na taram nokchare madi makhata ba pauda hayeng pangthok kadori ba India gi humdra mangarak subaning tam numit ase boycott tawbaga loinana hayeng ayuk pung taruk tagi numidang wairam pung taruk phauba pung tarani thogi emergency lauthok le haina aina thingkraba lal holop kanglai pak communist party people's war group na phongdorakle lup asna thadorak pa cherol da wafam ase lauthok le duna hai India na namlo losin khraba kanglai pak manipurna India gi marau leiba mityeng makhada makhoigi ningtambagi thoramda saruk yabagi wahanthok leite makhatana India gi pheban nungda tin khraba matung kanglaisa singi punserol amade summit lon da chauna phibam sokhanduna hena mikhapona hingnaba thausil kaya lona amade phongna paikhalakli masida natana forupcha singi punsi asi horen hayeng haiba tambangam daba phibam amada leiri maramaduna kanglaisa singi maphamda wahanthok leitaba India gi ningtam numit asida lob asina su boycott tauba amade emergency laktokpagi firep asi lobani India gi humdra mangarak suba ningkha tamba numit lakpada Manipur gi governor Ganga Prasad Chief Minister Anne Beran, Works Minister T.S. Biswajit, Agriculture Minister O. Lukoy, MPCC President, and Loken na yaipa pausel pirakli. Governor na piba yaipa pausel da miyoy milan kaya na thaway na ponta oy na piduna. Satakhiba ningtam iho aduna loy lengak taki ningtam ba phangkhibani ngasigi numit asida aikhoi gi ipa ipusing adubu aikhoi na ningsing dona makhoi gi maphamda ikai khumna ba utpa haibase aikhoi gi tawpham thokpa ithawni. Wana phangkhiba ningtamba asina aikhoi gi hena yaifaba puraknaba ngasigi mirolna chokthaba naidana hotnafam thoke wana hotna dona phangkhiba ningtamba asi hena chesina ngak senaba amadi changmanana kanagumba amata mabuk lamdana natraga tathi tawaina tawbina nama India ama ohelasi haiba washak amuka saklasi hairi Chief Minister Anne Beran su mahaki yaipa pauzelda ningtamba numit na lakpaga loinana aikhoi amatta oina leibaki apunba saktam amadi ningtamba ngaknaba japmanaba khongphamda lepminarasi hairi Works Minister T.S. Biswajit na mahaki yaipa pauzelda laibak asigi ningtamba puraknaba hotnabada thawaina pontha pikhraba athawa singda ikai khumnaba utpa haibasi thauramasi mapung oibani makhoina kathokhiba aduna aikhoida achumbagi asengba masak hingsa yaudaba ingtappa amata oiba amadi isin inau oibagi wakhalol lakhalli laibaki ningkha tamba puraknaba kathokhiba thawaina pontha pikhiba thauna pharaba lan mising aduda ikai khumnaba utsi hairi Agriculture Minister O Lukhoi amasung MPCC ki President and Loken nasu India gi humdra mangarak suba Independence Day na lakpada miyamda yaipa pausel pirakli Sahi asigi Mars mangada lamay sakhibadagi ikok laba anganching ikopa kaksing dangasi kaksing gi additional SP operation KSS Manihar kaksing police station gi OC AK Premjit na lusing duna uchara thabagi thauramama pangthokre thauramadu da pak asigi mafam singda uchara yankhai rom thaki matung tarak padasu miyamna thauna phana thokpirak tuna memorial tree plantation program da saruk yabaga loinana angan singi heritage kanba amadi asang amantana thalaba pak ama sembada mateng pangbiu hairi Headquarter 22 Sector Assam Rifles amadi Inspector General of Assam Rifle Iski Makhada None Assam Rifle na sinduna humdra mangarak suba Independence Volleyball Tournament pangthok hibaga loinana sana khotnabagi potlam sing Bharat ka Amrut Mahotsav ki
Makada Yentokre, Khelo India campaign gi hena mapung phananaba pandamda pangthokiba volleyball tournament asida team tara tarukna saruk yaki. Tungda haksang phana leiba amadi sana khotnabada thawai yauna hotnabadasu nahasingna hotnanabagi adugumba apambasing adasu nahasingda hotnanabagi thawna lingzal adu makoina piki. Lamding Cherapur gi tongan ba mafam singda mai than bagi matangda kanaga malup amadi mioi amatana rajniti tawbiganu haina Lamding Cherapur Development Organization LCDO gi maikai gi phongdorakli organization asna thadorakpa cherol amada matam kharagi mamangdagi Lamding Cherapur gi main road asida mai mambana maram oiraga achat awo singda chauna khudong chadaba kaya thengnaduna lakli khudong chadaba asi ko hnabagi pandamda Khangabok social worker KS Menjor Mangangi Mityeng Makada LCDO member singna lambi asi mai thananaba sem saba hoki adubu miyamgi yaipa thaurang paikhat pada kanago malup amadi lanai mioi singna akhuba mityengda miyamda aranba pau sandorak pasi laibak thibani maramaduna LCDO na paikhalakpa laikai gi sakhwat thaurang singda atopalup amatana athingba pibiganu madugi mahutta apunba thauna lingzel ga loinana chakhwat thaurangi thabak sing mai pakna naba hotna rasi haiki Lamdamasta nong makangdana amot akai hundokpa hengalakliba masibu ningthina loisin bidana laidiba asiki yenglaga hene ningthina amot akai sing puthokpasin tauba ngamnanaba truck ahumga loinana GI5 sing Autonomous District Council Administration Churachandpur Tribal Affairs and Hill JAD amasung Transport Minister Bungzagan Balte na ngasi khusinakray truck sing amasung GI5 sing adu 15 Finance Commission grant lisingani kun mathoigi senthang makhada pibani Thauramatuga mari lainana minister na phongdorakhibada singi district sing da democracy ase makhongdagi hinghanna hotnabada caretaker chairman kaya ADC sing da hapli haujikti amot akai puthokpasin taunaba truck sing lairabana amot paloisin bagi hana taunariba lamhangda mai thadoktuna manghanbagi thaudau adu hantahanba ngamlagani gari sing asigi matangda hana lambigi nakyata amot akai hundokpa karigumba matamdana nalada Sentharakpa natraga turelda tauduna lakpagi yengbada nungaitaba adu hantan bangam lagani makna makataraduna amot akai sing asi tokai na thamnana hotnaba haibasi shohor asi luna na thambangam gani biogas project sing amasung waste management project sing su hauzik paikhatna ba thaurang tauduna leire minister na district hospital administration da su puthokposin yaba UPS unit manga Kaksu Piramki, Ngasigi Toramaduda MTDC Amasung Manireda gi chairman su oiriba Singhatki MLA Gyanchuan Jau caretaker chairman Kaipau Haukip additional chief secretary Letkogen Haukif Dialo Singh Amasung official kayana sarukyaki COVID-19 positive oiriba BIDYAP Singhi imung singda tangai padana Sangtaba yadraba sana thaknaba potlam sing Imphal East BIDYAP Welfare Association na yentokre BIDYAP Welfare Association na SP Imphal East and Herozit ki mityeng makhada COVID-19 positive oiraba Imphal East ki BIDYAP member taret ki imung manungda ngasi sana thaknaba yauna tangai phadana changba potlam sing adu yentokhibani COVID-19 positive oibadagi containment zone da laikhibadagi sathok sasin yadana leiriba imung singda association asna mateng pangduna lakli hauzik phawada imung nipu henbada tengbangki bagi potlam sing asi pikre makhata na su pikhigani haikre Hanagi MLA Sapam Kunjakesorna Kendra AC Asigi Mipung Khudingmakta Punna Hingminagadabani Haibigi Wakalon the Leptana Mateng Pangbagi Saruk Ama Oina Ngasi AC Asigi Manung Chana Laiba Langjing Achobagi 19/32 19/33 gi Yumthong Lisingamaromda Cheng Hawaii Yauna Chana Thaknaba Potlam Sing Yentokre Tengbang Potlam Sing Adu Mapam Adugi Club Sing Western Star Club amadi Lamjing Maira Club ki khuthangda yenthokibani COVID-19 laisat aski manung da miyamgi awaba asigi yenglaga mateng panglakhiba asigi damak miyamna S Kunjakesorbu thagatpa phongdorakhi Lamsang esigi manung channa lairiba khulsing awang khunau Lansonbi Bazar Haurang Sabal Laisram Lairak Kholen Laikai
Lamdeng Kuno, Lamdeng Makha Laikai, Lamsang Makha Laikai, Khongampat Awang Laikai, Tendong Yan Awang, Wabgai Amasung Awang Potsangbam Kulengi Mapam Singda Leba Containment Zone Singda, Khongampat Mayai Laikai Degi Social Worker Arambam Karamjitna, Jana Thaknaba Potlam Sing Yen Tokre. COVID-19 Ge Anisuba Sapulak Pada Lamsang Esigi Tongan Tongan Mapam Singda, Containment Zone Lauk Thorak Pada Social Worker Antem Ngakpigani Arambam Kamarjitna, Leptana, Tengbang Pibigi Tabak Makha Chataba Oina, Haukiba Numit Tarani Rom Asida, COVID-19 na Sokhalaba Mapam Singi Yumthong, Chani Romda, Tengbangi Potlam Sing Asi, Pibani Hairi. State Asida Congress ki Mapangal Henna, Kalhanaba Amadi, Lakadoriba General Election Asiga Mari Lenana, Membership Drive Haure Haina, AICC ke National Secretary Su Oiriba, Manipuri Youth ki in charge Sarif Rahman Fongdokre. Wapama Singasi Biti Rota Laiba Congress Babanda Pangtokpa, Membership Drive Hogdokpaga Mari Lenana Fongdokibani. Thoramadu the Youth Congress ki President and Mahananda General Secretary Administration Haresor Goswami, General Secretary Organization Tilotamasu Sarukyaki. Youth ki in charge Su Oiriba Sarif Rahman Makatana Hai, Membership Enrollment Asida, Chahitarani Panti ki Kuntra Manga Pawgi Manungda Laiba, Nahasing Party as the Mingchan Biyu. Party as a grassroots level dagi, Hauna, Hena Mapangal Kalhana Nabahot Nabani, Miamna, Sarukyabe Duna Drive Asi, Mapung Pan Biyu Haiki. Youth Congress Manipur ki President and Mahananda na Haiki Bada. Manipur ki Kendra Humpugi Mapam Kudingda, Membership Drive Assist Thagani, District level Dagi Hauraga, Block level Amadi, Grassroots level Fawa, Kumdona Party Asigi Mapangal Hena, Kananaba Hotnabani, Lakadoriba Mikal Asda Party Asigi Oina, Mai Paknaba Amadi, Membership Masing Hena Lainaba Drive Asi, Chatabani Hairi. From different tribes, communities to join our party. And we will be eager to welcome the youths, the new voters especially, the first-time voters to join our organization, to enroll them in our organization. And together we would love to fight against the fake Modi government in the state. Budbud committee da Maruina Assembly gi Budbud committee da Naharon Kogi Togdang, Amasung Party Organization gi Mapangan Kananaba, Amasung Hayeng election da Akoi Congress Party na Mai Pagnanaba Koi Masigi Koisi Maruina Drive as it Zabani, the Galwena na Hayeng Dagi, Akoi Atop district da, Atop Assembly da, Akoigi Jagajaga da Masigi district level, Amasung Assembly level da Drive asi Togzaba Haujagani, Aduga form asi Maruina Koi Indian Youth Congress ki. Website ta download tawraga su pangbigani. Amuka su break amatangalaw zari. Ibema, nangbu mobile dito sana le ano kay dorge. Mi naman na bilay jo hoidi. Kari paramedical tamba sa lebra kaino. Ado nang su khara sa laga hanguso dana. Yum na game sanaraga adwain sum lay bido kanaroy ba. Chak cha si lao. Lao ko. Laizalai khibrata mo. Madi Simsta Medical Tambasat Kine. Ai kona mula age dadi. Fare adudi ai mala kan tamage ko. Hoi, chatlukige. Admission open. Saina Institute of Medical Science teams. Ai lehorage ko. Ma, Miss Na, ai khoi dala amira. Hoi, nangna medical tambasat pada. Ai siyawge na nang naktahang bala ini. Yani adudi heng chatminawrase. Lao manung changwase. General Nursing and Midwifery GNM 3 years course, 12% arts or science stream in confused to become a part of one of the most respectable professional career of all time. 12% above duration 3 years 6 months. BSc in Medical Radiology and Imaging Technology DMRI. Ultrasound, MRI, CT scan, ECG, X-ray. BSc in Medical Laboratory Technology DMLT. BSc in Operation Theatre Technology BOTT. Recognized by Indian Nursing Council, New Delhi, Government of India. And affiliated to BSS Government of India. Please contact Saina Institute of Medical Science teams, Porompat branch, Porompat crossing opposite SBI and Chinikon, Sena. Saraswati Charitable Trust, BSc Forensic Science, BE Cybercrime Security,
Diploma in Pharmacy, BSc Medical Laboratory Technology, BSc Radio Imaging Technology, BSc Operation Theatre Technology, Diploma in MLT, RIT, ODT, Dialysis Tamnabagidamak, Manipur Mapanda Chatrabasu Yaragani. Manipur University da affiliate tawduna Pharmacy Council of India amadi Ministry of HRD New Delhi ne approved tawraba 100% job oriented oiraba Saraswati Charitable Trust Pangai da course sing ase English ngani kunmathoi kunithoi gi session da tamnabagi damak admission hojare. Hena kupamol dama contact tobiu Saraswati Charitable Trust Pangai aikhogi contact number 9856 575 163 natraga 9402 233 554. Ichabu mahi tamhanba haibasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudolni. Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipur gi oina lamjuningai oiraba, mahi tamham ama oiriba, khwaidigi chunaraba mafamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Icha singbu admission tawidana mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudol oibiu, ichagi phazabalam chat sajat ki ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Class 11 amadi 12 kariba Mahiroi Singh Medical amadi Engineering Entrance Exam Preparation tawriba Mahiroi Singh na Chemistry bu makhong seng na amadi araiba maongda khanginglabadi ngasimak yaubiyu Oza Sonamani ki live video class natraga asangba matamda yengningba matamda yengba yaraba recorded video class ne. Class asi yengbining basingna Play Store dagi Sonamani e-classes asi download tawbiyu natraga contact number asida pau biru. Contact number 7627 965 300. Bowled out for 36. I'm still in a bit There are setbacks, and then there are comebacks. Fortress Gagba has just been That's what champions are made of. Our heroes are up against the mighty English. It's time to be there for them. LV Insurance Test Series versus India, Wednesday 4th August to Tuesday 14th September. Live. Break ki matong nataram nokchere medem makata papawsing. District Administration Senapati amasung Nehru Yuba Kendra Senapati anina kusamnaduna. Azadi ka Amrut Mahotsav ka mari lainana Fit India Run 2.0 Mini Secretariat Complex dagi ngase ayukpung tareta lamthakre. Lamzel ladu lamthabagi thoramda Deputy Commissioner Senapati Mahesh Chaudhurina saruk yariba sing adubu pukning thawgat laduna sanaroi sing amadi mahairoi singna makhoina pamliba pandam aduda pukning changadabani haikre thoram aduda NYK Senapati ki DD OSTW Paulina Monsangna Miambu Taram Opagi Warol Piraduna, Mipung Kodingmak Haksang Pana Lainaba, Walking Chatpa, Lamjel Chenba Amasung, Sazel Tauba Hibasi Taudaba Yadaba Ama Oire, Ngasi Pang Tokiba Fit Freedom Run 2.0 Asi October Ani Fauba, District Asik Atay Mapam Singda, Pang Tokigani Haike, Ngasiki Toramaduda Tongan Tongan Banaha Singi, Lup Singna, Sharukyake. Bharatiya Janata Party BJP Thawbal Mandal na sinduna Mandal asgi core committee amadi Mandal committee gi mipham ama ngasi Thawbal da leiba Laitan Them Mandop da pangthokre mipham adugi saruk ama oina BJP Manipur Pradesh ki state president S Sardana luchingduna BJP gi leikhidraba luching basingi photo da highlight katuna ikai khumnaba utkhi Tungda Khangembam Arun Kumar bu BJP Thawbal Mandal gi hangdona leriba president oina khanki loinana lakadoriba Manipur gi general election amadi Mandal gi oiba thabak Thoram Singi Matang Dasu Mipam Adana Kupna Kananay na ki. United People Welfare Association Langtabal Kunza Awang Laikai gi Vice President Oiramba Akoizam Direzit Sanayay Mana Manung Matam Sadana Laikidabada Ngasi Association Asigi Thaumi Sing na Awaba Pongdokre Association Asigi Langtabal Kunza Awang Laikai Dalaiba Sanglenda Pangtokiba Awaba Pongdokpagi Thoram Aduda Association gi Thaumi Sing na Minute Ani Tumina Leptuna Laikhidrabagi Mapam da Ikai Kumnaba Utki Loinana Laikhidrabagi Thawai na English na Lairam Lenda Lairuna Batauniki Aina Tinkraba Lalholup ULFA Independence ki Commander in Charge Pares Barwana ngasi thokpa Cheryl amagi matung ina chahi asigi me tara manga dagi nakal amatagi oiba ceasefire lakthokiba adu tha ahum amaga amuk sangdokre Cheryl asna makha taraduna
था असगी तारा मंगादा लोइगदबा सिसफायर अदु मियामना हौजिक मायोकनरिबा कोविड-19 लाइसटकी खुदोंग चादबा असे येंगलगा सांगथबनी परेश बरुवाना फोंदोरखिबदा कोविड-19 लाइसटना थोकहनबा खुदोंग चादबसिंग असे लोइद्रिङैदा इंडियागी लानमिगी मथक्ता मखल अमतेगी ऑपरेशन चथरोय हाइरी नुपी ओइबगी इज्जत मांगहंदोना मापुनसी लोमहनख्रबी नुपी मचा अमगी ममिंग मथा हापतुना कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा राहुल गांधीना महाकी इंस्टाग्राम दा पोस्ट थागतपगा मरी लेनना थाखेबा नोटिस अमदा पाउखुम पिरक्तबदगी आंगांगसिंगी याइफनबा लैरिबा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ना फेसबुक की थौमिसिंग कौखतख्रे पनबयाई लैखिद्रबी नुपी मचा असगी इमुंगी फोटो थागतपगी गांधी की मथक्ता एक्शन लौखतनबा NCPCR ना फेसबुक ता थाखिबा चेरोल की पाउखुम एक्शन टेकन रिपोर्ट लाखिदे हाइना फोंदोरक्ले NCPCR ना हिरामसिगा मरी लेनना लाक्लिबा लेबाक पोकपा निमित की नुमिदांग वाइरम पुंग मंगा ताबा मतमदा फेसबुक की ऑफिशियल सिंग कमीशन असगी न्यू दिल्ली की जनपट्टा लेबा ऑफिस ता मसा ओइना लाक्तुना नत्रग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा मखोइना लौखतपा एक्शन नदुगी रिपोर्ट पिखलकदबनि हाइना खंगहनख्रे हंदक्ता लोइसनखिबा टोक्यो ओलंपिक्स दा सरुक यारोबा इंडिया एथलीट सिंह इंडिया की प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हराव तयाम ओख्रे ngasi nungthil राष्ट्रपति भवन दा एथलीट सिंह अदबो हराव तयाम ओक्लदोना प्रेसिडेंट ना हंदकी टीम असना ओलंपिक्स दा ख्वाइदगी याम्बा मेडल सिंह पुरखी मखोइगी दमक्ता लेबाक असना चाउथोकचै हाइना एथलीट सिंह अदबो सिंगथाखी महाकना हाई सिंगनबा कया लैदोना सु आइखोइगी आइखोइगी इचानुपी सिंह असिना मालेमगी थाक्ता सानखिबा अदुगिदमक आइखोइना चाउथोकचबा पोकई कोविड लैदुनसु नखोइना हराव तयामना बा अमा मयामदा पीरी नखोइना मसाना अमदा सरुक याबा मतमदा करिगुम्बा मतमदा माइ पागी अदुगा करिगुम्बदन माइथिबा नंगी अदुबो नखोइना मतम पुनमक्ता अनौबा वाखलोन अमदी तमहौई हाइखी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लेबाक असना मनिंग मखा तमलक सही 65 सोरपगी मांगोइनना कुमजा 1998 की इंडिया पाकिस्तान खाइदोखिबगी मतंगदा पार्टीशन हॉर्स रिमेम्बरेंस डे हाइना निंगसिंगदुना अखोई मसेलगी मरक्ता तोखाइना ताहनबगी वाखलोन थादोक्तुना अमतो ओइने हिंगमिनबगी वाखलोन चेचिन हलसी हाइना फोंदोख्रे वाखल तादबा अमदी फुरुप अमना अमगी तमथिना येंगबा मित्येंगदा थोन खिबा 1998 की पार्टीशनदा लेबाक असगी मसिंग थिंगमद्रबा इसेल इनाव इचे इसल कयागी पुंसी मांगहन खिबा अमदे मियोय लाख कयाना मयुम माइकई थादोक्तुना लांजन खिबा तमथेरबा थौदोक असगी चाइना खोल असि लेबाक असना काउबा ngamlaroidaba थौदोक अमनि हाइखी अगस्त 13 नुमित असना लाकपदा तोखाइना ताहनबगे वाखलोन थादोक्तुना अमतो ओइना नुंगसिसानना चौखटपा गी माइकैदे मियाम पुन्ना चंगसिन मिनरसि हाइना नरेंद्र मोदीना मखा ताखे लोइसलकपदा मरोइबा पाव अमुखना पिजरे हौखिबा पुंग कुनमरिगी मनुंगदा मणिपुरदा नौना कोविड-19 लाइसटदगी फगलखिबा मियोय 559 नौना डिस्चार्ज तौखिदुना लाइसट असिदगी फगलखिबा अपुनबा मसिंग 1939 यौरे फगलखपगी चांगसु चादा 39.35 दा मखाताना हाइगदलखले खुराई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा वैक्सीनेशन की चांग चादा 39.3 यौरे प्राइवेट ओइने चलाइरिबा वैक्सीनेशन सेंटर सिंग थासिगे तांग 15 दगी लोइसिलगनी हाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगे MLA एल सुसिंद्रोना फोंदोख्रे अमदी मणिपुर ब्रिटिश की मखुत्तगी निंग तंबा फंखिबा नुमित अगस्त 13 बु निंगसिंगदुना ngasi 65 सुबा मणिपुर निंगतम नुमित स्टेट असिगे मफम कयादा पांगथोकनख्रे हौजिकदे टाइम्स ऑफ मणिपुर पिजबा नुमिदांगी पाव मतंग सलोसिनजरे मियंग ताबिरिबा पुनमपु अमुखाना खुरुमजरे।